حي على الفلاح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. خوائدگی ہے چاوبا عابد کنانو بیان توکھبا حدیث امدا اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہان بنصیحت اتق المحارم تکن اعبد الناس ہائی بنصیحت سنی ہائی بدی حرام پوت سنگدگی ہنگو حرام اویب تھبک تگی ہنگو کریگمبا حرام دگی ہنگدنا لیربدی خوائدگی ہے چاوبا عابد اویگنی ہائی بنصیحت سنی حرام تھبک تگی ہنگبا حرام پوتگی ہنگبا ادوبو تقوی کوئی ادوگا کناگمبدا تقوی یاوربدی مہاگ ادو خوائدگی ہے چاوبا عابدنی خدم وینا نماز سولدبا حرام نی اچوب گناہنی نماز تھادوک لگا حرام تھبک توکھیبا اسیدگی ہنگبگی دمک پابندی کی ساتھ نماز سولگدبنی اسمنا رمضان تھادا روزہ ہیلدبا اچوب گناہنی حرام نی روزہ ہیلدبگی گناہ دگی حرام دگی ہنگبگی دمک روزہ ہیلگدبنی اسمنا زکاة فرض اویب سنگنا زکاة پیدبا گناہنی حرام نی مسیگی ناجائز اویب حرام اویب تھبک اسیدگی ہنگبگی دمک زکاة پیگدبنی اسمنا حج فرض اویبا سنگنا حج تودبا حرام نی گناہ نی مسیگی گناہ اسیدگی ہنگبگی دمک تا حج توگدبنی اسمنا چنتھیبا گناہ نی حرام نی مسیگی گناہ اسیدگی ہنگبگی دمک اچمبتا نگانی امسنگ اچمبا ہائبا اچمبتا نگانبا اسی ثواب نی عبادت نی اسمنا یو تھکپا گناہ نی حرام نی اللہ بو کی بگی مرمنا یو تھکپا دگی ہنگن لیبا یو تھکپا دک تھوکپا اسی عبادت نی اسمنا سینما ینگبا فلم ینگبا فحش پروگرام ینگبا حرام نی اللہ بو کی بگی مرمنا ینگبا دک تھوکپا اسی عبادت نی اسمنا سود کی کاروبار توبہ حرام نی اللہ بو کی بگی مرمنا سود کی کاروبار تودبا سود کی کاروبار دگی ہنگن لیبا کاروبار توبہ تک تھوک پاسی عبادت نی نپی سنگنا پردہ تودبا سی حرام نی گناہ نی گناہ حسیدگی ہنگبگی دمک امسنگ اللہ گی اکی بنا پردہ توبہ عبادت نی امسنگ ثواب نی اسمنا حرام امسنگ ناجائز اویب تھبک خدنگ مکپو تودبا ہنگدنا لیبا امسنگ تھادوک پا اسی عبادت اویکھی مرم اسینا اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحبی رمی اتق المحارم تکن اعبد الناس حرام اویب پوت حرام اویب تھبک تگی ہنگدنا لیو کریگمبا ہنگدنا لیربدی خوائدگی ہے چاوبا عابد اویگنی مسیدگی کھنگ امی خوائدگی ہے چاوبا عابد تی حرام تھبک تودریبا حرام تھبک تگی ہنگدنا لیریبا سنگ دونی اللہ نہ مسلمان خدنگ مکپو حرام دگی کنبیبو ایسنو آمین دین گی مرو اویبا قرآن و حدیث مسئلے مسائل گی یامنا ممل لیبا وفم سنگ تابگی دمک شمشی براڈکاسٹ چینل اسیبو سبسکرائب تو بھی رگا سپورٹ تو بھی نبگی دمک میام دہائی جری شکریہ جزاک اللہ خیرہ.